Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. V Stožicah bo kmalu vse nared za predzadnjo tekmo petega kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Nasproti si bosta stali moštvi Olimpije in Rudarja. Ravno prav se je ohladilo, da bosta tekmeca nocoj igrala v idealnih pogojih pri 21 stopinjah Celzija. Kapun vključuje se v napad, Štiglec, priložnost za Olimpijo. Še en poizkus Olimpije, Tomič je povlekel, še vedno Tomič za Saviča, Savič brez zaključka, potem pa s podajo Abasu, Savič strelja, Raran samo odbija, pa v priložnosti izkazal se je Matej Raran. V ekipi Rudarja v tej sezoni Dominike Glavina, potem ko se je veliko govorilo o tem, da bo zapustil Rudar, sedaj pa 11 metrovka za Olimpijo. Vuklišević je bil tu pred Abasom, potem pa Pušaver v dvoboju. Pušaver je takole spotaknil. Alves proti Raranu, Alves je zanesljiv in Olimpija vodi z 1:0. V 26. minuti drugič je zadev polno v tem prvenstvu. Glavina danes vendarle od prve minute, Olimpija pa v priložnosti prek Saviča. Savič strelja, 2:0 vodijo Ljubljančani. Stefanu Saviču, to je bil njegov prvenec pri Olimpiji. In David Kašnik, pri Olimpiji pa en kaznovan nogometaš, in sicer kapetan Branko Ilić. Napad Olimpije prek Kapuna, Kapun strelja točno v Mateja Radana. Alves, krasna podaja Kapunu, priložnost za Olimpijo. Savič strelja, imenitna obramba Rarana in potem zadetek, ko je Raran obležal na tleh, kajti mislim, da je dobil žogo v glavo. Izgubil zavest. Tu še enkrat napad Olimpije, strel Saviča. To je bilo zelo grdo. In Abbas preigrava, Abbas imenitno vse do samega zaključka. Reševalno vozilo in povedali, da je v bistvu tarna za bolečinami v predelu vratu. Po tistem, kar smo videli doslej, bi Ljubljančani morali zmagati tudi proti Ankaranu, Hrvatinom. Sedaj pa imajo priložnost za četrti gol na tej tekmi. Blessing Čibujke Eleke Rudarja v tem prvenstvu. Takole sprva je imel nekaj težav Eleke. Ništa, mogu reći da sam jako zadovoljan sa svim što su prikazali moji igrači, dečki. Zaslužuju sve pohvale od prvog do zadnjeg. Ponovo smo prvi, 3 boda, vratili smo se na pobjednički kolosijek. Odigrali jednu dosta kvalitetnu utakmicu, prvo poluvreme je bilo dosta neizvjesno, ali smo uspjeli u nekakvoj završnici zabiti drugi gol koji nam je omogućio da ipak malo opreznije stanemo i da ne jurimo. Iz tog smo još odigrali par kvalitetnih akcija, stvorili par šanse, zabili 2 gola i na najbolji mogući način zaključili ovaj tjedan u kojem smo dobro radili. I još jednom kažem čestitke svim ovim dečkima, stvarno zaslužuju sve pohvale. Janič, čestitke Olimpije na zasluženi zmagi. V prvem polčasu smo imeli neke priložnosti, nismo jih izkoristili, potem pa 2 zelo naivna prijeta zadetka, potem še ta poškodba Radana. Gremo naprej, Olimpija zelo dobro moštvo, tako da nič hudega, mi moramo iskati svoje priložnosti v drugih tekmah.